Yes, inshuti bakunzi b'Amavubi News nkumujwe nagenda mbifuriza bwa neza nkumujwe nagenda mbifuriza amahoro y'Imana ndetse n'imigisha byawe kabisa umutsuko nagenda mbifuriza kugenda muhirwa kabisa birumvikana mu rugendo rwanyu ndetse no mu bikorwa byanyu bya buri munsi kabisa. Iyi ni yacano yanyu cano ya mbere kwisize muzi kugeza mu kuvuga mu kipe y'Igihugu Rwanda Amavubi kuko angaha ariho ugenda umenyera amakuru abavuga mu kipe y'Igihugu Rwanda Amavubi nahanga kabisa byose bigenda bibera kabisa. Nahanga tukubwira ko bakinyi b'abanyarwanda bakiri burayi ko barimo genda bitwara amashampiyona abo. Nahanga umenyera abakinyi b'abanyarwanda bafite inkomoko mu Rwanda ariko busanga baravukiye hanze birumvikana baravukiye burayi ariko afite inkomoko mu Rwanda. Nahanga ugenda bamenyera bico bakazatangira gukina Amavubi cyangwa se naho batahita baza ariko ukaba ugenda umenya uko bimeze kandi nahanga ugenda umenyera uko bagenda bitwara mu makipe yabo birumvikana hamwe n'abandi bose bahoze mu mashampiyona yacu ariko muri shampiyona y'u Rwanda bavukiye mu Rwanda bakajya guhaha nyine bakajya gukina mu mashampiyona hanze uko arimo agenda bitwara mu makipe yabo. Nahanga ugenda ubimenyera rero wa munyarwandakazi wose yica no bwa mbere ndagusaba ikintu kimwe kora subscribe n'utarayikora kandi namaze gukora nawe wamaze gukora subscribe uze kwibuka ko muri wakora kuri like yawe ikiganiro cyacu kigera ku bantu benshi ndetse we comment murabizi ko ndazikunda cyane kandi nanzisoma rwose ndazisoma murabizi ko nziha agaciro gakomeye cyane. Ubwo rero comment yawe ni ingenzi kabisa n'ibyo agaciro ko waza gukora kuri comment ubundi ibintu bikaza kugenda neza cyane kabisa. Ubwo rero kora subscribe n'utarayikora ubundi duhite twinjira kabisa tureba uko abakinyi b'abanyarwanda bakina burayi cyangwa se bakina hanze yarwo bitwaye kabisa bitwaye mu mpera z'iki cyumweru. Kwizera Georgia yandi yatsindiye ikipe ya Rhode Island igitego cyonyine kabisa mu kimwe mu gihe Mugisha Bonheur Casemiro yakinye iminota 90 yose muri Tunisia. Kuko rero abanyarwanda abakinyi b'abanyarwanda abakina hanze bitwaye kabisa. Umunyarwanda ukina ku ruhande Georgia Kwizera yitwaye neza cyane kabisa mu mpera z'iki cyumweru gishize ubwo yatsindiraga ikipe ya Rhode Island igitego cyonyine kabisa cyabonetse mu mukino batsindaga ikipe yitwa Pittsburgh Liverpool igitego kimwe ku busa n'undi igitego cyatsinzwe n'umusore bita Georgia Kwizera mu rushanwa rya UCL Cup muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kabisa. Mu gihe Mugisha Bonheur Casemiro umukinnyi wo hagati mu kibuga yakinnye iminota 90 yose y'umukino mu mukino ikipe ya Stade Tunisien yatsinzwemo n'ikipe igitego kimwe ku busa n'ikipe y'igihangange yari muri Tunisia ya Esperance de Sportive de Tunis kabisa. Ubwo rero nubwo batsinzwe rero Stade Tunisien yahise ibona tike kabisa yo kuzakina CAF Confederation Cup mu mwaka utaha wa 2024-2025 shobora kubona 2025-2026 shobora kubona ica cyanye n'ikipe ya Rayon Sport kabisa kuko Esperance nayo yegukanye igikombe cya championnat ya Ligue 1 cyangwa se Ligue 1 bityo rero itagomba kwitabira iryo rushanwa nka championnat ndetse itanga amahirwe ku ikipe yageze ku mukino wa nyuma kabisa. Mugisha Bonheur rero yitegura guhita yitabira ikipe umuhamagaro w'ikipe y'igihugu izakina imikino ibiri ya gicuti kabisa izabera muri aho bita Abrida muri Algeria kabisa ku itariki ya 5 ndetse no ku itariki 9 Kamena uyu mwaka 2025 kabisa. Tureba rero uko abakinyi bose b'abanyarwanda ko bose bitwaye kabisa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Duhereye kuri Georgia Kwizera n'undi nkuko twamukomojeho yatsinze igitego cye cya mbere kabisa muri uyu mwaka w'imikino kuri uyu wa gatandatu kabisa. Rhode Island Football Club yatsindaga ikipe yitwa Pittsburgh Liverpool igitego kimwe ku busa muri UCL Cup. Kwizera Georgia rero yatsinze icyo gitego ku minota 19 nyuma yo guherezwa umupira na rutayizamu w'umunyakamerun Albert Dikwa maze rero akina iminota 84 mbere yuko asimbuzwa kuko yasimbuwe ku minota 84 kabisa. Ahandi muri Amerika n'ubundi uwo bita Fanuel Kavita nawe myugariro wo hagati kabisa ikipe y'Igihugu Rwanda Amavubi ndetse n'ikipe ya Birmingham Region akaba na kapiteni wayo yitwaye neza cyane ku kibuga
Oneok Stadium ku cyumweru ubwo ikipe ya Birmingham Legion Football Club yatsindaga ikipe yitwa FC Tursa ibitego 2-1 muri Norvège kabisa. Umunyezamu w'u Rwanda Clement Twizere Buhake yagaragaje ubuhanga bwe mu gukiza kabisa izamu ku wa gatandatu ubwo ikipe ya Kisa yanyagiraga kabisa Follow Football Club ibitego 4-1 muri shampiyona y'ikiciro cya gatatu muri Norvège ku kibuga cyitwa Sky Stadium kabisa. Nakagaka ibintu byari bimeze kabisa. Dusoreza mu Misiri Rafael Yorke umukinyi ukina ku ruhande yinjiye mu kibuga asimbuye bita Mohamed Sawane ku minota 56 akina nka nimero 11 ubwo ikipe ya Z Football Club yanganyaga n'ikipe twa Smuha ubusa ku busa mu mukino rero mu mikino yo guhatanira kutamanuka mu kiciro cya kabiri. No mukino we wa mbere kabisa kuva yajya muri iyi kipe ya Z Football Club muri Gashyantare 2024. Nyuma y'umukino rero Rafael Yorke yanditse kuri Instagram ati amezi 6 akomeye ariko nashobora kongera kongera kuyihanganira. Yaravuze ati amezi 6 akomeye ariko nubundi ngiye nashobora kuyihanganira. Agera uyu musore rero yagaragazaga ko yishimiye kongera gusubira mu kibuga kabisa nyuma y'igihe kinini kabisa kuva yakwinjira muri ikipe. Nago byigeze bigenda neza cyane kabisa. Ubwo rero nk'ibisanzwe Amavubi News tukugezaho uko abanyarwanda bitwaye mu mpera zitandukanye z'isi mu mpande zitandukanye z'isi mu mpera z'icyumweru kabisa. Niba wifuza rero ko ubwo rero gukomeza kujya ugenda umenya amakuru y'abanyarwanda uko barimo bagenda bitwara mu mashampiyona yabo yose, amashampiyona bakinamo, ugomba kuba wagenda ukora subscribe. Impamvu babaye baki umunsi ndabibutsa yuko amashampiyona menshi yararangiye ku isi. Ubwo rero aho gisigaye ni hakeya, niyo mpamvu bumvaga nko muri Tunisia kabisa ni igikombe cy'igihugu shampiyona yararangiye. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibwo bagitangira kabisa, muri Norvège urumva baracyakina. Mu Misiri naho bari hafi gusoza kabisa, urumva ko bari gukina playoff za ku Rwanda no kutamanuka. Ubwo rero nuko nguko ibintu bimeze kabisa, ubwo rero abanyarwandakazi icyo nakumenyesha cyo ingiriyo channel ya mbere ku isi zamaze kugeza amakuru uvuga mu kipe y'u Rwanda Amavubi. Ubwo rero ukora subscribe n'utarayikora, maze namaze gukora subscribe ukora kuri like, comment ndetse rwose ukomeze ugende udushyigikira ukora subscribe maze ibintu bikomeze bigenda neza cyane. Ndabakunda cyane kandi baza ku mutima rwose. Ubwo rero Imana ikomeze barinde tuze gura mu biganiro biri imbere. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.